and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edith Avendaño, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Cesar and Jocelyn Manluntang, Jefferson and Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Jenaline Manluntang, Rolando Pineda and family, Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Nicolene Sophia Navarro, Teresa Chamson, Manalo family, Christine Pagco, Holden Cheryl, Rain, Riley and Red Simbrano, Ritzhor Cesaldo, Lavenia Cesaldo, Michelle Rivera and family, Robbie Isip, Joel Sagad, Dominga Sagad, Soli Serrano, Carton McDowell, Emelita McDowell, Ivan McDowell, Elizabeth Reserva and family, Tanueco and Enriquez family, Severino David and family, Anunciacion and Maninang family. Para king birthday blessing ng Maria Carmela Elizaga, Maria Carlin Pagaduan. Para king kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Manalili Falacio family, Martina Aileen de las Alas, Arturo Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan Diane David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Bobby Cortez and family, Lexis Jamela Macabali, Nicolene Sophia Navarro, Eric Joseph Malig, Sai Garcia and family, Christine Fabco, Holden Cheryl Rain, Riley and Red Sembrano, Obet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Remy and Edna Garcia and family, Raymond Anthony Garcia and family, RGMT Apollo, RPRGMT Apollo, Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Franco Dale Clarin, Cesar and Jocelyn Manluntang, Jefferson and Debbie Ann Santos, Jenaline Manluntang, Joseph Marcos and Angela Sophia Santos, Rafael Dane and Franco Dale Clarin, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Charity Bodog and family, Rogie Enriquez, Ian Erese, Raymond Arcilla, May Sonido and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Rodolfo Aquino IV, Vicky Aguilar and family, Joy Velasquez and family, Risa Tibuli, Lydia Vargas, Sai Garcia, Corazon Cuellar and family, Alicia Eugenio and family, Evelinda Mariano. Para king malagwang kapaldanan dari Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco, Marvin Dingal, Agnes Avendaño, Geraldine Adan, Luz Navarro, Eileen Olano, Anelfa Echevarria, Nimpa Espino. Pangaditala ring kaladwada ri Felicidas Valle, Estelito Valle, Diosdado Ferres, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph Aleta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre,
Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vincente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Fatima Ong, Arlene Salva, Lorenzo Eso Mendoza, Pepiniano Manalili, Yolanda Adan, Venancio Adan, Eva Asahar, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Anastasio, and Loretta Macabali, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Dabi, Bibiana Dabi, Julio Dabi, Robert Dabi, Restituto Davi Jr., Rupina Angeles, Francisco Angeles, Rosario Sembrano, Rolando Sembrano, Honorio Constancia, Alexander Cesaldo, Jesus Sagad, Zenaida Sagad, Kimberly Sagad, Efren Sagad, Marina Sagad, Alicia Sagad, Modesto Sagad, Conchita Sagad, Eloida P. Sagad, Jemmy Ann Ocampo, Leopardo Reservac, Ezedro Cabales, Luisa Panes, Pepe Alegre, Leonardo Marquez, Rosita Marquez, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Aurelia Bantug, Roger Capati, Simeon and Eulalia Enriquez, Bong Dungka, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Dominancio Lasatin. Pangaditala ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisatamo po Irreverend Father Nolasco Fernandez. Ginig pam poning anak ang poning banal Espiritu, ing Ginoo man tabiya kaya kayo. Good morning po kaya kayangan. Mumunang Biyernes ng bulan ng Hunyo, ang timurin po holiday, anyapin paladakalan tao. So nung ating tamo pong devotion, King Sacred Heart of Jesus, devotion e kamo manyad. Devotion is imitation. Apusan tayo, tularan tayo, Jesus, nung makananuyang lilugod. Sagradong puso, e pusarado ne, sagrado banal. Bakit pinili na yung puso? Ing puso, simbolo ning lugod. At ganaganang parte ng katawan tamo po, metong yamo ing magpainawa ing puso. 24/7 ing puso, po tutok ng titibok. Potang matutod tamo magpainawa yung aning mabilog tang katawan, pera mo ing puso. Nya pinungatin tamong devotion king sagradong puso ng Jesus, nung iti simbolo na ding lugod at 24/7, kailangan makanyan tamong lulugod. 24/7. Kabang titibok yung puso tamo, kailangan lulugod tamong kalupa ng Apo.
makanya niya po yung devotion. Niya, sungisto yung ebanghelyo tungkol yakeng lugod. At para karing penandit, etang mo po linugod kalupa ng Jesus. Si siyan tamo ini, manyawad tamong kapatawaran, king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Gino pakalulo. Ikang dinatang bamulangawsan, sumisiring makasalanan, Kristo pakalulo. Ikang mamilatan, wananingig pa, bana kaming patawaran, Gino pakalulo. Ing Diyos alubos mayupaya pakalulwa na katamu, at king pa patawad na ring kasalanan tamu, idala na katamu sana king biye alananggang manalangin tamu. O mapamakalulong igpami, biriyan ming biklat pasibayo kaya kami ing pasbulding biye alanangga, king kapamilataning pangasubli ng mebiye Kristo, at ning upaya ning banal Espiritu, ipanigapumi keka, king miragdag sana ing katapatan, ing lugod ming penagawlian mi, karing pasabing kalam, at lalong sumulong ing kasalpantayanan mi, itiyadwan mi, king kapamilataning ginuming Kristo ang anak mo, amabibiyem pong mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggang. Pamamasang iba't king libro ring dapat ding apostol. Iaring Agripa at Ibernicia, dinatangla sa Eseria, banpugalan det sa lubungan Efesto. Ingkaralang pamandalo, migluat mapilan Aldo, at Efesto, abanggit na king ari, ing kaso ng Pablo. Atin metong apresong akalakwana ng Felix, nga ng migsalita. At kanitang atsula, Jerusalem, ding pekapunding saserdote, at ding makatwara ding Hudyo, delumde kako in taong iti at inawad ding atulan keng miparusan. Dapot, sinabi ko karela, king ding Romano, era ugali ing kabudda niya ipapate ing taong daralumda. King metong akrimen, hanggang inala, iko ang akayarap ding mandulum kayo. At mirinan pamikatagon, ipanluwalo na ing kayang sarili, labang tindalumda kayo. Inya tinukila ka na ako, Keti, at alang pangabalam, liluklok ko king tribuna, itang kabukasan, at inutos kong ilubde arapaning ukuman ing tao. Inyang akayarapda, ing mandalum, alalang asandali laban kayo. Kareta mo sanang krimen na isipan kong patutuanda. Ing kabud mong lalaban do kayo, ilaring mapilan apisasabyan, tungkol king karelang sariling relihiyon at tungkol king metong at taong mete amilagwan Jesus. Pablo pipilit na king i-Jesus mabiyeyo. Eko balong makanano kung manikwang impormasyon dikil kareting bagi. Inya kitang ko kang Pablo nung bisayang munta Jerusalem, ban kare malitis tungkol karing bagi darlumda laban kayo. Dapot may napilarya Pablo, inawad na king mirina yang gwardya at king ing emperador, ya insukat mo niya desisyon king kayang kaso. Inyami niya kung orden king mirina niyang gwardya, hanggang king malyari king aparla king emperador. Iaring Agripa nga nakampesto, ako mismo burikeng dan naman ing taong iti. Bukas mo rin nga ng festo, iyarap keko. Ing amano ning Ginoo.
Inginu pinilmine karing banwa, ingkeyang luklukan. Purian me inginu, o kaladwaku. Purian me ing banal ng lagyu, mabilog kong pangataw. Purian me inginu, o kaladwaku. At ganakan mo ing sablang dapat ng mayap. Eyam italwi king katas ning banwa king yatu. Ing degulaning lugod na, karing makitakot kaya. Darayo na lang malaut a malaut, ding kaya katamong kasalanan. Migit pa, king dayo na, ningaslagan, king albugan. Inginu pinilmine karin banwa, ingkeyang luklukan, ing pamagari na, magariya karing sabla. Puryanye inginu, ikong sablang anghel, ikong bayaning mayupayang patupad, kingkeyang amano. Parangalantaya ing mayap a balita. Ing banal a espiritu, ya ing mituro king sabla kaya kayo, at ya ing paganaka kaya kayo, king sablang tiro ko kaya kayo. Ingino mantabeya kaya kayo. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya keka ogim. Kanitang pepakit si Jesus karingkeyang alagad at kaibat ng mekisulo karela nga nang sinabi kang Simon Pedro. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko migit king luguddak kaku rete, mekibat si Simon Pedro, wagino balo mo kaluguran da ka, Jesus nga na kaya, pakanan mo ring kakong biserong tupa. Inulit ng sinabing Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, wagino nga nang mekibat, balom naman kaluguran da ka, Jesus nga na kaya, pastulan mo ring tupa ko. Katlungok do Jesus nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. I Pedro, melungkot siya uling Jesus, katlo na ng ukdong kitang kaya, kaluguran mo ko. At nga nang may kibat kaya, Ginoo, balo mo ing sabla-sabla, balo mo ing kaluguran da ka. Jesus nga na kaya, pastulan mo ding tupa ko. Sasabihan ko in tutuke ka, inyang anak ka pa, maralas meng bibidbid king awakan mo ing kekang sintas, at minta kano ka rin man bisang munta, dapat potang tumuan ka, iyagpa mo ring gamat mo, at
aliwa yang tao ing mamidbid keka, at idala na kaking lugal a emo boring puntalan. King pamagsalita ng iti, Jesus pawagan nung nanong uring kamatayan ingi kamate ng Pedro. Kamatayan amunye kaligayan king Diyos. Kay ba't nanita, sinabi ng Jesus kaya, tuki ka kanako. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Good morning po, kaya kayangan. Palakpakan tayo po, po. Nginingaldo iti first Friday of the month of June at paniya pong pisasabihan ng Sagradong Puso ng Jesus. Uling, Jesus, pepakit na po yung kayang pusong milalablab kang Santa Margarita Alacoc. Pepakit na yung kayang puso milalablab ya. Nga naning ginuta mo, lawan mo, ding tao, ang gangeni, ding tao, era ko kaluguran. Kaluguran ko ring tao, pero nanong papalit daking lugod ko. Inyapin po sinabi na, kailangan mika devotion tamo, king puso ng sagradong puso ng Jesus. Sinabi ko po kaya kayo, bakit puso o tegamat? Bakit puso o ba't ebitis? Bakit puso mata, yasbuk? Uling, nga ko na din kaya kayo, ing puso eya po magpainawa. Ing puso simbolo na ning lugod. At Jesus, liguran na katamo ang gaking kamatayan. Makanya niya po yung lugod. At potang etamo lulugod. That is sin. Sin is the refusal to love. Lawen nyo po rin lulugod, gawan ditang sarili dang buring gawan. Potang gagawan mo kaya kang sariling kaburian, that is sin. And sin is the refusal to love like Jesus. Niya pinustong-gusto po yung ebanghelyo ngayon itong kulyakeng lugod. Jesus, kaibat ng, meron po sa inyo na hindi nakakaunawa ng kapampangan, pakitasang kanang kamay. Merong ilan po, no? So, ang ating devotion sa Sagradong Puso ni Jesus, ito po ay pakikitulad sa Kanya. Kung paano nagmahal si Jesus, dapat ganyan din tayo magmahal. Sapagkat tayo po'y nilikha ng Diyos na Kanyang wangis. Kailangan makiwangis tamo king Diyos. Amen. Makiwangis tamo king Apong Ginoo, makiwangis tamo nung makanano yang linugod diyapo, makanya tamong lugod. Detamong lugod, kalupa ng Apo, ilamo pong miras king Manwa. Tandaan niyo po ini, because God is love. Nung yung Diyos lugod niya, kailangan lugod tamong kalupa na inyapin ng Diyos, tamo akakit, making tao ya. Ban kanitang tao, makiwangi siya kang Jesus. Amen? God became man. Lelangan nakatamong king kayang wangis. Makanano kang makiwangis king mo akakit. Akawangis ming mo akakit? Because God is a pure spirit, invisible God. That is why in Diyos maging tao yapin ni Jesus, ban kanitay tamong tao, lugod tamong kalupa na. Nyari tangi lulugod, kalupa ng Jesus, manabula po king inferno. Because God is love, detamong makiwangis kang Jesus king lugod, ilamong miras king banwa. Ilamong miras king banwa. Then what is love? Nga ng St. Paul, ing lugod mamerhisyo, ing lugod gagawayang mayap, ing lugod. Hindi na memerhisyo yung nagmamahal, kundi gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa.
So, ang ebanghelyo ngayon, ang ebanghelyo po ngayon kay ng sinubling mebya Jesus. At balo tamo, Jesus sinubli ang mebya pintalano ring alagad na. Kay ba't dang mengan nga na kini, dening alagad na ning ginutamo, may kisuluya ka ring alagad na, kay ba't ere po agad kilala na nung sinabi ng Jesus, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko migit karene. May katatlo na pong kitang Jesus, do you love me? Bakit may katatlo na kitang? Kasi may katatlo ni lingad. Pedro, lingad ni Jesus. Anyapin, may katatlo ni kitnan pasibayo, kaluguran mo ko. Ing mumunang kutang, kaluguran mo ko migit karene. Kaluguran mo ko migit kareng bangka. Uling fisherman niya po San Pedro. Kaluguran mo ko migit kin kang pamilya. Kaluguran mo ko migit kareng bangka. Kaluguran mo ko migit kareng asan. Nanong peki ba ng San Pedro? Gino, kaluguran da ko. Lawin niyo po rin kutang na. Kasi lingad ning may katatlo niyang akit ning makanya ni Jesus si San Pedro. Nanong, na naman sinabing, Pedro, bakit lingad mo ko? Na po kitang. Ing mangutang, tandaan niyo po, balo keng baloing malugod. Kaya kayong may asawa, balo keng baloing malugod, iya po yung mangutang. Nung sakaling ing asawa yung kuko na kaluguran mo ko pa, o itapoy malugoding mangutang paniyang mangutang. Pero istong yan nakamangutang, buri ng sabyan, may kaluguran. Anya ni Jesus, ing lugod na kaya katamo, po mababawas. Agyampang mi kasalatamo, agyampang mi kasalay Pedro, lulugurane pamurin. Ing lugod ng Kristo, agyampang pong mi kasalatamo, mababawas. Magbayo ing lugod ng apo kaya katamong agyampang mikakasalatam. Because that is the nature of God. The nature of God is to love us. Anyapin po kasanting na, lalapit tamo ka nga po. Pero balang lumapit tamo kayo, kuko na nakatam, do you love me? Nano po yung pakibat yo? Yes, I love you. Sana po makanyaning pakibat tam. For 3 times kitnane, do you love me? Makanyaning kakatamong Ginoo. Buri na sigurado yo, ing kakatamong Ginoo. Po, ulit-ulitan ko yan ergo penya biyanan. God is a God of second chance. Anyapin po itamong mikasala tamo at intamong confession, mangumpisal tamo. Confession is a sign of humility. Confession is a sign of conversion. Anyapin tinatag ning sakramento na ning reconciliation. Balo na magkamali tamungan. Balo na mikasala tamungan. Pero uling kaluguran na katamo ning lugod na ning apong Ginoo. Makasadyang tanggap kaya katamo. Karing taong magpakumbaba at sisisi. O ini po kasanting nang at pinili ni San Pedro inyang sinabi ng, Yes, Lord, you know that I love you. Then prove your love for me. Nga na, feed my lambs. Ing lugod po, mo sasabihan. Yes, our religion is a religion of love. Ulitan kaya po, our religion is a religion of love because the founder of our religion is Jesus, who is love. Anyapin, kailangan lugod tamo. Ulit-ulitan kaya po yung lugod, mamermisyo, nung manako ka, kamalyari. Nung mangaliwa ka kaya ng asawa mo, kamalyari. Po? Lugod. O ini po, it is a religion of love.
but it is also a religion of action. Ing lugod mo mumu sasabihan. Kailangan ipakit mo keng dapat. Inyapin sinabi ng Jesus, feed my lambs, my sheep. Ing lugod, mo po sasabihan, kailangan pakit mo keng dapat. Sabihan mo keng asawa mo, I love you, darling. Kaiba't tampalingan miya mo. Kaiba't nanita, ating kang aliwa. Makanyan ing lugod. Your love must be proven. And may katatlo na pingkitang ito. Uling may katatlong nilingad, buri ng Jesus, akit na nung talagang migbayo yan. May katatlo na kitang, may katatlo na dininan mabayat a responsibilidad. Feed my lambs, tend my sheep, feed my lambs. Nung talagang kaluguran mo ko, Pedro, luguran luguran mo ring tupa ko. Anyapin po pa niyang mumunang lugod. Kailangan kaluguran tayo. Nung kaluguran niya po, luguran niya ng asawa yo, luguran niyo ring anak yo, luguran niyo inke kayong katuwangan. Nung kaluguran tayo, luguran tala, ding kaluguran. Amen? Uling kaluguran da ka, Jesus, nga ng St. Peter, yes, I love you. Then love what I love. I love my church. Ninoing church, ita mo ring tupa. Nung kaluguran mo ko, Pedro, pakanan mo ring tupa ko. Anyapin po ing kalili ng San Pedro, yapin ing Santo Papangheni. Susundo na ing misyon na San Pedro. Uli na nitang mabayat na responsibilidad ay ita. O ita po, talagang alangbisang maging papa. O ning istong pinili na ka ng Diyos, ng Holy Spirit, kailangan maminto ka. Anyang dimdam ng Jesus, yes, I love you. Then follow me. Do you love me? Yes, I love you, Lord. Then follow me. Nung alakang lugod kaya, may atukyan. Nung alakang lugod kaya, mo atanggap ing mabayat a responsibilidad. Nya pakamalan kong kapatid, nung kaluguran tayo, Jesus, luguran tala rin kaluguran na. Nino rin kaluguran na, o rin itam. Nung kaluguran tayo, Jesus, love His church. Love your families. Love your wife. Love your children. Gana-gana. Anyapin pala sinabi ng Jesus, love one another as I have loved you. Mi kakalugod kayo. Love one another. Na sinabing, love another one. Amen? Love one another. Ing sinabi na, o ita, love one another. Na sinabing, love another one. Amen? Nyayan po ing ating devotion king sagradong puso ng Jesus. Love like Jesus. Forgive like Jesus. Be humble like Jesus. Do good to others like Jesus. All for Jesus. Amen. Pakamalan kong kapatid, Jesus, kukutang nakikatam ngeni,
kaluguran niyo ko. Kalupan ng Simon Pedro yung pakibat tamo, huwag Ginoo, kaluguran da ka. Sopan niyo kami Ginoo, king kaya kaming pamaglugod keka at karing kaparaming tao. King balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo, pakirandaman mula ring panalangin mi. Para king iglesia ning Diyos, paralano sa keya, ring kalam ning Espiritu Santo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakirandaman mula ring panalangin mi. Para ka ring sablang, opisyal, apang publiko, iparalani sana karela ning Ginoong Yesus, ing Espiritu ning ustisya at katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ring panalangin mi. Para ka ring sablang sasalpantaya, king tunay Diyos. Pisan metong ano sana ning Espiritu, king lugod, at pamikakapatad. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ring panalangin mi. Para ka ring kaladwa, king purgatorio. Kapamilataning kayang pamaytas. Tayrano sanang Kristo, king ligaya banwa. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ring panalangin mi. Ngeni aduan tamo, ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa igpami, balumi king biyanang kasalukuyan ning tao, pagarian ning miyaliwang kalipitan ang pong kasakitan at dewakan. Tingiran mo sana ing kayadwanan daring talasuyo mo, at tanggapan mo sana ing dalong ampong pengakura, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo, kapatid, baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos, alubos mayopayang. Tanggapan sa amin kinuitong daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyo na. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugoday pami,
Lingusan mula sana, king lugod ang pong pakalulu mo, ringayayin na kaya kaning banala kapulungan mo, at tanggapan mula baning panyatang ning banal ay Espiritu, pagkaluban na lang kalinisan, ring kapilubluban mi, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, itasyo ring puso yo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapad-dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man, o ginubanalig pa, Diyos amalugod ang pong maganaka. Agyagan, ayagan yang pepakit ka ring alagad na, kaibat ning pangasublinang mebye, at mitas siya banwa king arapan ding panimanmanda. Ban kanita, apapalyarian na kaming mirakayanan king kadyosana. Inyasat maglapo king tulang daralana niting Paskwa. Ring sablang tao king mabilog ayato magsayala. Antimurin ding sablang upayam pong anghel ding banwa. Daralitla king ligaya mo alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may nga espiritu mo, antimoing titipangambun, karetingayin mi, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoming Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lubdinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ni ing tinape, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang ni iti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Buling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ang mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin kaganakan mi o mapamakalulugig pa, in kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, daraon mi kaiting tinapening biye, at ing kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yu king lugod, kambe ng lewo ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ampong diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend John, at ding sablang tapat susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangsubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiyemi, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuana Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuana apostol, at ding sablang banal, ami biyabiya kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apuriyan ang pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Esokristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenan pong kaya, igpang mayopaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parang alan manggaman king alananga. Ngayon manalangin tamang mipnong kapanaligan ng pong lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Holy
ikabus mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Ning kekain ko, ating kayo bayan, ating ligaya, manggaman, O Diyos ay pami, ing Ginoming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, e mula sana babalik ding kasalanan mi, nunay pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alananggang. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. Pota pong biya tayong kapayapan, tamong mudukunan duko, bala mo pon tamo. Malyaring pisasabihan ngeni lugod, sabihan niyo po karing siping niyo gulot karapan niyo, I love you. Amen. Uling istong ligoran tayong Diyos, Jesus. Lugoran tayong metong at metong. Mi kakalugod kayo nga ng Jesus. Niya ngeni, ing sabihan tamo, I love you, brother. I love you, sister. Go. Ipakita mo ngening kapayapan king metong at metong. I love you, my dear sisters and brothers. Pakamalan kong kapatid, o ini ginotang Jesucristo, ing linugod at lulugod pakikatamong gangeni, tanggapan tayo, buling nuwan lading mayaw, kingapunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyang amano mo kumayap nako.
hinayapuli mo. Sanaling pamagdulak, larawaning lugod ning Diyos. Larawan malapit ka ring puso ning magsambat. Kalam kanding tangkil kami, walayan may tunsang tungan. Kingoras ning karamdaman, kingoras ning kinan. Apong Ama kalulu, ginuling pagkalulu, usaling kamatayan, pinangalan mo. Larawaning dalisit, tapat na lugod. Daghang kang pasalamat, hinayapuli mo. Mayat nanding kaladwami, ligas ka sa pinagapni. Pamikasalat kinanmi, kay kalalapit mi. May nang kasampantayanan, magbuda ka panaligan. Kambening gimot ning lugod, syuki harapan mo. Apong Ama kalulu, ginuling pagkalulu, usaning kamatayan, pinangalan mo. Larawaning dalisit, tapat na lugod. Daghang kang pasalamat, hinayapuli mo. Kababong panayan talaring EMDC, ating announcement mo muna pong daily. Sorry for the inconveniences.
papagawa tayo po yung flooring na ning shrine. Dening tiles, mamangatla, uli sigurong dinatang na yung panahon para palitan la po. May pislal, ako talang eni po papalitan talo rin no kakapal. Pang lifetime no po rin. So, atin pong plastic eni tatakpan depan sorry po for the inconveniences. At ang timurin, magkakaroon tayo ng second collection para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Youth. Ang inyo pong donasyon ay makakatulong upang suportahan ang mga programa ng CBCP para sa mga kabataan. So pantala po rin kabataan, uling alala pang obra, anyapin po sa pantalan. Makanyan muna naman pinapaalam po namin ang updated Sunday Mass schedule simula po sa June 8 sa darating na linggo. Ang misa po natin dito 8 a.m. Kaya naging 8:30 noon mga nakarambuan sapagkat ako po'y nalilate nang gagaling ako sa Pisamban, Maragol. Anyapin po magbalik nitang alas 8 ng ngabak, ang po pang alas 6 na ning bengi. So alas 8 ng ngabak in Kapampangan, in alas 6 na ning bengi, Inglisya po ing Santa Misa. Tutuki para po sa inyong suggestion, katanungan at iba pang mga concerns, maaari po kayong tumawag, mag-text o magpadala ng email sa mga sumusunod na contact details. Apo Shrine Hotline, Smart-Viper 0998-873-8780. Apo Shrine email o ini po apo.shrine@gmail.com. Akit siya po keng kakatamong Facebook ne po. At dakal po salamat makibat kayo. Nempong sisimbata mo, eta mo maging passive. Aliwa mo po yung pari ang magmisa, nune abe-abe tamong magdown king Santa Misa. Inyapin makibat kayo. Makibat na ko man po makiabe ko kareng kanta, mag-participate kayo. Active participation. Ulitan ko po, aliwa mo yung pari ang magmisa, nune ita mo ngan. Agyang metongya mo, amen. Makibat tamo. Sungeta makibat. Alimbawa, sinabi na ning pari, ing ginuman tabi kayo, eko bubulad makatamimi kayo, anti mong sasabihan, Father, ala akong pakialam ka. Niya kailangan po makibat kayo. No ka rin ko mang simba, no ka rin ko mang parokya. Kailangan makibat. At nung baluyo po rin kanta, makiabe kayo. Ngayon nang suntunado kayo, napakasikan po at hamiyaway pa yung siping yo. Makanyan po, kasanting na po yung lugod, we become what we love. We love Jesus. Then we become like Him because we receive Jesus in Holy Communion. We become what we partake. We become what we eat. Nya tatanggapan tayo Jesus. Tung tinggap may Jesus, we become like Him. We become what we love. Lawin niyo po, ikayong talasawa, uling aldoldo, kaya be may asawa mo, medyo kawangis mo ale? May wawangis kayo lalong-lalo na kayong ugali. Makanyan muna naman, tatanggapan may Jesus, kailangan na kawangis may Jesus. Oiteng salvation, oiteng kabanalan. What is holiness? What is salvation? It is to be like Jesus. Amen. Po, po kakalingwan deta mong ating lugod at linugod kalupa ng Jesus. Ila mong miras king banwa. Tandanan nyo ini. Ingalang lugod. Eya miras king banwa. Niya sinabi ng Jesus, love one another as I have loved you.
Nya kailangan lugod tamo, ing lugod mamerhisyo, manako, sa masnan mong sumawop, karing kapara mong tao. O yan po, ne? So kaya kayo nga po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo, manalangin tamo, o maganakang igpami, lilinisan mo kami at sisesen karing banala misteryo mo. Pagkalumusana, ingakamtan mi ing biye alananga, king kapamilataning sikanan, abubungan na kami, ning pamananggap mi reti. Itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kayo, manalangin tamo. O malugod apong mamakalulo, pisyag mo kambening banal a krus ing alangko pa sa lugod mo king balen ay niwi mo. Pakiramdaman niyo sana po ding panigapu at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldom ning karelang kebaitan. Anibersaryo ning karelang kasal. Maglakbe king aliwang lugal. Ding magboard or bar exams. Ding masakit at ating kapanandaman. Ipagkalubyo po ing kayadwanan lalapit ding maniga po ke kayo at tanggapan dang mipnong kapasalamatan ning kalam na niting ayating at utang alub ababalik dan da ke kayo. Bendisyan nyo la naman ding imahin, rosaryo, kandila, larubo karelang darala, bansesening lugod da ke kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aganakada sana ing paganakada king binyag na ikamu kabod ing karelang luguran at suywan anting Diyos manggaman king alananggang. Birhen ning Lourdes, apong mamakalulo, at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at dingke kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Ing Santa Misa mi daon ne, ung meta na king kapayapan.